Ti Dios ket sana mangpabaybay, uray na pait ti masakbayan, at dalat ta ti parabur. Kadagiti inang anapigsa awan kapalit ti aramidyo. Tony P.H. Ti Masakbayan. Nakadalos ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka kadi agkalong. Ay, saan mo't, madam? Ingnak agdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos. Da kayo kit di akatulong. Di yu ammo ti aramiden yo. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam innakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan tay lugan. Palubusan da kun nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsagmak ijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Abangan no makatumpong ka iti saan anasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway, awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam ditoy. Sanak makaadal, no dito yaklaang, nanang. Ado ti rimbang ay ditoy asaan anak kaadal. Anusam laangan ditoy anak ko. No mapanilija ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka numat ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo? Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa Manila. Idi pa'y nga imbagak nga awan ti mapanijay. Tadaw ti may sagsagmak. Maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayat na. Diyak kayat nga da maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpet ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabot mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumat ti makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na anakadanon? Eso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay lang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Adda kumamit kadwa, ta sumurutak mat ije Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan ka pay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada nasaya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas ka di day taatarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang. Si kakaditin rekomenda ni Lydia akatulong ti amigak.
Wan apo, siyak ni Giselle. Jak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak kiyo, madam. Danda ni sumangpat nga agapo iti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gapo ta sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para asikaso kan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ikagumaak, madam. ngam ni. Aday tsura. Ngam, ha, agat lugnak ka ta naggapo kay ti away, ha? Jak kaya ta kanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? Saan ka di ako nam nga iso ti pagserbiak, madam? Kasano ajak kumasidagkan ko, ana? Ha! Kalpasan na maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kan kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, ta isurok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siya gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Siyakmat ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kit di, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito isalas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka dagiti rumba nga madalusan dito yung unag ti mansyon. Ay, uwin madam, mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang. Kas nakita mo, kasla machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga rod no kasta, manang. Ngam saan mo't kit di nga agkabel. Iso anong madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Win ay, ita ka di lang ang mapadasam ti agkatulong. Uwan, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga rod asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay, no kasla kumakun kakapintas, ay kat saan akatulong ati trabaho? Tingamin serbedora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka di dagita tulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito yung mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am. Anya ti kukuam dito isalas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Inta sabdan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sagana tilugan. Makapasurun ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day aki ko. Ag feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas. Amangan no natataer pa'y titarakan ni boss abakas ngam iso.
Nalabas mat, tay bagam anatata arti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay nga ibaga makasla pinuuran akarag, manang. Di mo ka di makita dya kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong tirupa na. Apay akasla daguram ken kwa na, manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kuna nakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpet mi iho. Husto mo ta kasangsangpet mo. Iso nga inchat ko kun ka. Noon nga oras ti isasangpet ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga min ti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intayo nga roden mama. May liwak mo tin mansion. Nabayagan siyak nag-awid jay. Sige iho. Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akawus ko. Api ngamin api nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso kadilaang ti makamong aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkentalaw. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan tilupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyumot nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin na. No sumangpot ka iti malam, labaamon tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw, no adda dito'y adem, ipadudon mo amin kankwan at itrabaho dito'y balay. Rumbang lang ah. Tawan kat nga rod trabaho na, nanang. Katulong ka din ta sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas day ta babae ah. Anya pa'y lang ti araramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan madam, mapanakon. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktika at masawen, sir. Anya? Shootan tinapintas sa babae? Imposible. Day tatipod no, sir. Nabayag kamin. Ulay tamagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damay lawaan nga aglang-lang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta kumamat kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayan, tinagan na. Ay, siga Kiko. Kunak man no agpaiso asyotam. Apa, di mo pa'y amo tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka na. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni Madam. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka no. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-lang nga akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-lang nga akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir.
Kastamot ti imbagakan kuha na ididamok ang makita. Ay talaga, anapintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam nabiit pay laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-adal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatang na iti cellphone na, inurnong na, tapno adda pag-adal na. Imbagkan ko na, tadda urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang kay iti masapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin, iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawid. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mat nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka la nagbain. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Si Kangay, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit di ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ito siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay jagarahay, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo nga bagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan kuha na, madam. Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan numang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man na kasta. Pagay ayaman na kalaeng danga. Saan ko mo't nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam. Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangaruna. Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di ngayon bagakan ka? Anatiliwak nga adda kain inagak na, mama? Amang ano nagaklaang ma, tagayam, iho. Basta jak ka siya, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan da siya babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkel na iti kumpanya tayo. Kasday kadilatan. Gapo tadakkel ti share da iti kumpanya. Isong aramaten da. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrek akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan, tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, dayta kat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin ang napagtang na.
makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idin to ta addamot ijay nga agnamnam ay. Ay kat nasaya at ano ag namnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kabsat mo? Nagadalam ka di high school ka? Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan datatang. Anyangay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas ka dagiti dadduma? Ana ba ti panagkita da ka dagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknam. Lading itat no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakapagdanagan. Maawatak tiriknam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpat mat kit din ni Sir. Ay, amang. Madlaw ko nga in love ka kun kuana. Ha? Husto ka day? Sanak amay karikan ko na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, day ta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayata masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat iti baknang. Mapana kiti balay ti amiga kiti sabali a syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makaamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. No maganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, mga no dua wano talong aldaw. Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Ay, apay nga dakas ti mariknak. Agkaba-kabaak lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyan nga takap iti makagapo, no apay nga agkaba-kabaak. Anya pa nga ay, kastamat ti kunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas la agdapagdandana kakadyak mo tamo. At dakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garud maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tarik nam. Na, agdandanang aklangarudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Ikakadipay maturong. Rabiing. Ay, makaturturog pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, wen gayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni Sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimang pa'y?
Kasano no makaturog kat iso ti isa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na. Ay, amangan no na nga nan ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka dayta, Giselle. Angam no siyak, maturugak, tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga no di Salas. Urayag asumangpet ni sir. Ay, Apay ka di nga alo si Isen ka. Kutay ka la ako te. ay, jakban amo. Jakbat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapa inton bigat. Inak man la ijay papag ijay salas. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo da kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Bareng makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? So, batak man langay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di ama ipabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam napintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Da ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang nga da sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, daytati saan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alang arod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, tadda ka mo't dito yung kusina. Agkalkalong ka kade? Anya ti pa nagkitkitam kanyak, agkakalong. Ang mga nuday ta ti panggap mo, iso nga imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mat iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog, imay ko man naturugan ani Giselle. Ha? Urayan na, tapno idasaran na iti makan. Kasta ka day? Apay arabi kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mat ti saludsud ko. Apay arabiing kat awan pay. Nakat maturugay. Rabi? Ay, uray siya ka. Ituloy ko ti maturog. Ada nagsartang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin nakman, naging kaya silid ko. Pangasin. Uwan, sir. Sige, kumpat ka kanyak na mapantay ti silid mo. Ay, kaya mo na ka. Itay ka pa yan, nagbururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan, sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni di silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan ni ti silid mo. Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jay silid ko. Okay, sir. Itulod ka na ti silid mo. Ha? Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Pagawanin na ka.
Ayatin ka unay, Giselle. Sir, di nakigaman. Pagawalan na ka. Ngayon talaga ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay ngayon dadanas na. Pagawalan na. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang batak tinaramit ko ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pagawalan na ko na. Kasanunog mo nga tinaramin mo. Dinadaal mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito eh. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambalim at gayam tinaganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramid ko ka. Umanugot ka din ni mamam. Ha? Kagura na ti marigrig at akas kanyag. Apay akas ta tilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot ka naturog. Limlim tagmat dagita matam. Daksangga sa takman. Nadadaalan ti biyag ko. Ay, isa siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Tagastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka diti kunam, napasamak kan ka. Saan ko may balikas ti napasamag kanya, manang? Basta, dakas ti napasamag kanya. No anya man dayta nga ibagbagam, napasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silenta? Agyanak pa'y dito eh. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay, tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid, aso manangit. Apay ngay, aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di, ti panagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet aso manangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, adda kulkulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yumat ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalin. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabailan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Abdang nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amangmangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa tao.
Saan ka day nga da something na, sir? Awan ti something ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa eh. Napay nga ta. Kasla isakit na di ada something na. Pinanawan nakit din ditaw. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay silid. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ika mangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit a sangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige manang. Inka mangisagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan kanumit amabisin. Alakit din. Ipanta di silid yo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan pa di anapasamak kanyak agapuan ang. Diyak impagarup at dakas kagayam. Agparinto mga kiti sangom. Pangasim tapakawanan na. Saan ka ngagparinto mga itisangok? Saan mo ang maikat ti sugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat ang makita ti dakas at tao. Rumwarakon. Tapno mangan ka. Kat ulit at ti dumawat, iti pamakaman mo. Anya itaday to yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir, iti silidyo. Anya ka diti inaramidyo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsen. Ha? Ay, napanmiintad ti kanan ni Giselle. Apay ka day? Masakit ka din ni Giselle, ta inyo nagyupay ti kanin na. Kaslakas na. Di kamot lang makaawat. Na, apay kumaasanak ang makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod, no si kantumot ti agsakit, pambarak kumamad ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kayat amakita, no siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no manang. Indadanas nak edi simang pat iti rabian na barta. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na ka mo. Anya itati aram idak manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isong arod manang. Ken maysa. Saan ko pa kayat ti makiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tata. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, apa adi ka mangmangan? Diyak manambo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot akto, inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam, kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagi na.
Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod agla ko, tatang. Ay, aglangan ka pa lang agla ko ita. Saan aday ta inam ti paglaba? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na, Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da itoy? Siyak na ito, iho. Ah? Ibagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, pudno da ita mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabto ni Manong Kiko, mama. Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka sabtan ni mama, di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti 2 nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Mga numo ko nangam si ka di terminal. Matungpal, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ije terminal. Aguray ka ejay, itilas unti 2 nga oras. Mga no sabali mo ti papa naman. Ay, sigurado dayta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amo ti agmaniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamot tan ti kastoy. Agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon mo't abulbulong amaala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di adumayamudom ka dita. Anya ay ati parikot mo. Di pa'y laagawid da at Giselle. Ay, no kumaan na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo, di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asa daw di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin, ariri ka ariri, no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akino silapam ti anak ko. Ipalagip ko, akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang ko silap iti amom, Giselle. Ay, naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kayat apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga saan na mahaulit? Ha, kas kalakalalayingan? Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak! Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruhar ti mansyon. Nasaysaya at pa'y. Mabwisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jayman Ricardo ti isaganam, ta isaganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo, tagretakon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari, manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tsendaan. Adamot tentarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari, manang. Excuse me, manang. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Ha? Anya ti kayat asawan day toy? Inapot na tingiwat na anapan ni Jelababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsaruhan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kunkwana, sir. Ay, apay ngamin nga inaramid mo kunkwana ti kasyay. Amo ka din ni mama daytoy.
Ay, makitang ka di tibong at inaramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang. Ay, sos! Ano nga ramitek? Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na dito eh. Dayta lang ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot nga yung paay mo kanyak. Sigurado ang kabilanak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan na, Gisela. Kasi kan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso ang mariribu ka nak. Kumustan tirik nam. Nasakit ka di pa'y tibagbagim. Ay, wan garod lakay. Nadagsan tiriknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya dahitan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Adaw, dagiti babakit. Hanggang saan akas na ti mariknada. Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. Maikatumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay. Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigay. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglanganak kadimanan. Ay kapilitan anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro tirik-rik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumambot. Siyak mo't na aminan. Anya ti ko naman anak ko. Saan ka maawatan? Ay, awan nanang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpet tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan kanupay nanang. Nakalipatan ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan ket si murot iti nangasawa kan kuana. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oho, anya nanakam. Apay nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko adumakdakal ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle. Madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni kadi kiko ti amaday ta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di day ta, iho. Umay ka kit din, Mama. At dadamdamag ka ni Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan. Makapangpanganak ngamin iti pancake. One senyorito, mapanakuhan. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho. Apay nga inayaban nak dito'y. Kaya't ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, Mama. Ubi nga pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho. Ubi nga pa'y unay idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinangsikog ka ni Giselle, Kiko? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakatlimok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbagam, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Ay, kwa, madam. Idi nga minawan kayo,
Sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit ngawan mo't gapgapuna? Aguray ka man. Kaya't mo asawan. Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak da ita pa nagsangsangit na. Uwan, madam. Iso ngayon baga nga da something na. Awan ka di ti may alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, nas ka nasong batam amin adamagakan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti puno. Masikog ni Giselle, saan ka di? Jack amo madam. Damagan niyo ako ni Giselle. Kaya't mo ka di timawan na ni ti trabaho. Ay, saan madam? Jack amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kanikiko ti kadwa da Giselle kan Schubert dito yung mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akot. Limok maglaang, madam. Imbag ta nakita ka ngagsagsagan dito'y garahe. Something. Anya, something, manong. Saan mo na damagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga'y tinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Apaya kayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, ditakan. Sa dino ti papanamon? Apay nga agdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Dayta, ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kanaw tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, sa anak unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak na tinangidadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masiguradok akapungtot nak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Aganakak pa'y kumasakbay nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan, Apay ko no nakaluto kami. aggaw kayo na ta mga anak kon. Mabisina kon.
Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy? Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapu ako ni J restaurant. Alan, igawanda kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka diti imbakam. Sige, igawanda ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pay nakagao. Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisasawan day tao. Ay, Imbagak namin nga agauta. Ngam di dakmat patsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanas na ka. Nabartag iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan, ti sumarunong addang mo. Diyay ko na kon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti ibagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo mutan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa ak adisgrasyada. Jobert, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din ita papeles, mama. May papan iti negosyo da itoy. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Iso amapan ka ita. Importante nga min da iti papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko, nga itulod na ka iti airport. Kinilat da, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti daytoy. Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom ditoy. Ay, adalaang ditang agdaldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinaya bandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkem mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti ado arason. Basta pumanaw kan diti mansyon ko. Mabit lang. Ikan kayo ti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Sana po doon ay madam. Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awan ti ado arason. Basta pumanaw ka diti mansyon ko. Mabit lang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidotam da ita impurwak ko. Sobra-sobra mo't nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo. Agawid akto. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan amabalin? Agawid kan. Ha? Amangan no may ramraman ak no anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan!
agawid ka ka din, ading ko. Jak kumapay kayat ti agawid. Ta sigurado akabilindak iti kastoy kasasaan ko manang. Ay, una yan. Sapay awan mo't nga rod ni sir. Di na mo da ito, nga inaramid ti inana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti ipapanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Ala agan anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti karanggandyang a babae, ije terminal ti bus. Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal madam. Ayan na nga ruden nga ni samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Awan bibiyang kon iti da ijay a babae. Sige madam. Aguray aklat na nga ruden dito'y garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mo't ti pangipanam ka ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakis na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan manang. Ay, aguray taagpakadaaken ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle ken ka, Kiko? Naa, pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod manang. Mapankagpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko ken ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotem day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan kasonya. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. O sige, nga mabiit kayo laang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Ay, Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadiki ni samsamteng? Taapay amakilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay ken ka. Amangan no sa bali ti pangipanam ken ni Giselle. Sapay awisak kumangayin kami agpasyar. Tapay nga umay ka? Makadadahal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduado anak? Oh, rupam langan. Pati tigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni madam ditoy. Hintay nga ruden. Sayang ti diskarte kuma. Kat, kasanon nga'y ading ko. Ay, agsisi na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko taag kita tamanan. Sapay kumaa, manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan to mga iti anak ko. Agadalak tumat laang, manang. Saan ka day nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen, manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tama pa nak ije kusina nanang. Ala, tayo nakitaan.
Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Ha? Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. Takan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaan. Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka. Mangibabain ka kabsat. Nagaw-awig ka pa'y malangarod. No pa ka ibabainan matinyag mo. Ipungot ka manlangan. Ay, Masi ka kunkwana. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon. Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masapul ama-amon na amasikog ti karang ganjang. Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog. Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang, sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak. no saan ko maasukir? Saan ang napasama kan kuan na tikas jay? Imbagayo lang rod idin nga awan ti mapanidya Manila, ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Ay, Un tatang, bareng agnakang kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. talagang agtagibalay langan. Ayan tidang nga, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tati churam. Ay, Anay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanandak ko, ma. ay, isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Ay, Hospital. Mga noan niya kimapasamak iti anak ta. Ganun iti agbalin nga apo ko ta. ay, wisit kid ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa. Ay, Apay Jack makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito balay. Day tatipod no, sir. Ay, amangan no kabkabilan da itan. Taday tatimbagana. Sino ti mangkabil? Naunget kano ti amana, sir. Di da kano kayat apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ato kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimot ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut ammo, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut ti nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na. Idulin mo pa man to'y kwarta apagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko apulo sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel day ti akantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Adamot TV tayo, anak ko. Apay gumatang ka pa ilaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduk nga muyo. Sino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka diti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama?
Mabayin da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Yasawaam ko ma. Kung kunak tumet asaan amatino day di babae. Ita, mamati kayo iti imbaga. Tidang nga ababae. Ha, ita, awan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo mo't day jay. Naure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno takinunam. Ita tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayan da Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Asino ka ang tinangirekomenda kan kuana dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amangyag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amo kaun, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nak nga takagura ni Giselle. Ha? Kanayo nakakasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Kat, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumod, sir. Ah. Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. Agyaman ang iti imbaga manang. Ikagumak nga rod asapulan ni Giselle. Darasan, irubwat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Kiko! Darasan tayo irubwat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Mang Kiko? Ay, anya ti imbaga kon? Ay, sorry, sir. Awan ngamin ni Giselle. Ita, ti katulong ni Doña Cedes, ti sapulam. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong da. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle dito'y, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kanwana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Biyag ko da ito'y. Uray di na kayat. Kin may sa adan ni mama iti Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At da ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at nga rod no kasta, sir. Ay, kaasimot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inak pa'y kita ti masapol di factory. Sakbay abiro kak ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay nga, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat ati mandar na. Timurad kamutan, sir. Karbangak dati manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sabali. May mayat matlaang, no si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amurun ko ijay silid. Diyak masangot yung aglaba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wen manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Aping ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di nga imbagak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang dayta? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan maramidak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayati agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngam pudno ti ibagbagak, manang. Apay ka di nakarupangat kasimang patlakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha
Apay ko ba katawaan da ka? Gapo ta masikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot ngamin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamit. Jak matam mo nga dama di mapasamak ken kuana. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan ko matikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumatlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tan tinaurnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, no di kasta ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, Ama, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ah. Ta saan asika ti nakapasamakan ti napasamak kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. guston. Sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta a disgrasyada ti pagtalnaan nyo nanang. Mangibabaeng. Apay akaguradak datatangken manang nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga akasta. Takastakat nga rod tinapasamak ken ka. Jak nagayat ang tinapasamak kanyak nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaeng. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta. Ti anak ti amok nanang. Nabartak idi. Isuan na aramid na tigas jay. Mamartek ka di day jay alalaki. Saan mat nanang? Ngam idi saanan ang nabartak. Namin ado adi maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko nanang? Mata pobre ti inana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon, iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nanang. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawawid ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan di makam mo. Apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke ka, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiagina na. Nasakit unay day ti cancer ko. Di ka agsaw iti kasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi turtur da kay tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Day tapay negosyo ti asikasuam, iho. Kukam day ta. Isuasaan mo abaybayan. Ala, kastan, iho. Bye. Sarong karak tumit lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam? Uwan ka naman, ha. Nakaroon san ti marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, simot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Ngam di na yung kan kano. Iso ti may sana panan na iji Amerika. Ay, napnapan mo't iti gayom na a doktor. Ang napanda iji a doktor na iji Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturturad iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na.
kunak ama panak ijay. Nangim ko na namat ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tin na kay sangratan day dya kwarta manang. Sana pag negosyo. Amang ano saan pa ngagbalegi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina nang ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko mat maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ejay bang ko. Safety kwarta manang. Ngam no mairwar. Di mo amo na niya pa iti pakay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga agtrab-trabaho. Apay adi ka nakaurnong iti pag negosyo. Ikondisyon mo ti lugan, Kiko. Adaw ti papanantay itong bigat. Papananta ka di, sir. Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jack kayat nga awagam iti something ni Giselle. Isunto ti amom numasawa. Asawaham ni Giselle, sir. Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingkwet. Ay, sabagay. Nuki napintas. Awan makunak. Tanapintas mat atalaga. Numat kinasingpait. Nasingpat atalaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe ta inton bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat, ta intududa dito'y. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Umay samat dito'y. Ay, agpapintasak tap no mapansin na. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Darasag, sakbay ang makadanan dito'y. Nay. Apay ang matartaranta ka na pandita sango tidak ka na sarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang ahilig. Agpapintasak. Apo. Po. Asino nga taday ta? Kumayak man ako. Mabitlaan tay nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day jay, sir? Ay no, nagtarkit din na lalaki. Dito'y ka diti balay da Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo kan ko na. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Ta dito'y tayo unag nga agsasarita. Agyaman nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle, umay ka man anak ko. Adda sa nga ilim. Tatang, adda din ang sikog kin ni Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangran nyo, tatang. Ay na, nagdaar a lalaki. Kan adda nagpintas a kotse na. apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaar, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataar a boyfriend na. Ay, unayin, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na. Saan ka nga gar-aramid lakay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso da ita ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Puno ka din day ta. Mabalin apod no. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay.
Sinapsapol na pa ito'y balay tayaw. Ay, saan langan nga agkamkam maliday jay alalakay. Tamangan no saanan ang makasubla ijay Manila. Ay, day talapudot ti ulong ti agado. Ay, Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutem. Pagkasaram kit di ida, nulakit na pudno day di alalakay kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jubert. Ti anak ti amo ni Giselle iji Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti inaramid ko ti anak yaw. no sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagarab, tapay ngay may ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka de, nga agkasar kayo iti daytoy alalakay. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang kasar kami? No kasta, ay ayatam daytoy alalakay. Uwan, tatang. Sikamat lalakay. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't ko ngagkasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan, no kaano ti panagkalay sa amin. Sige. Agyaman ak unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem, adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalag to pa ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal.